RMSA School Kikim Kangton Kokaputhak KSA Kahumridam. Karbi Farmer Association atum Tarabasa along Saichotiki Arat Atumapan Kukirandam. Karbi ang long pan hojaya hoyalong Forest Society atum ki ong dong kang huating pikineplong. Kardam pini Adap long pan nilisa mijilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. Tirkim KSA pen pater pripon se aru niphai thongkya pra ECR ni KSA Hamren Head Branch Anparta KSA Hamren Regional Committee atum chingrum se Tirkim along Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan High School ahem kikim kapatang terek adima long an kahumridang. Havarara pan thedung kacharli avar sai kilong jiaphan tovar kachalang along aningkan ta kapatang tedet pen kapamorim khraya jok KSA Asong pen Karbenglong Autonomous Council Kachari CM Tuliram Ronghang Anparta Socheng MSC Constituency EM Rup Singh Teron Atumaphan Labangso Hem Kikim Kapatang Thujiaphan Kihang Pado Contractor Klembang Pupen Koan Loni Sai Klem Ponlo Puvoy Pita Tangka Kelong Le Derajok Non Pu Anta Sai Ki Klem Pangcheng Ponthek Tedatlong Lasi Bangso Hem Kapatang Ponthek Jiaphan Karbenglong Autonomous Council Kachari Atum Kelang RD Ki Pidun Akenang Sot Pualam The कैसे सॉन्ग पंजोंग पॉन पासुरी का चाके जुनी ओ है क्लेम ना पु एकदम लाचो रली हो बोथलांग सो पेन लांका हाईवे तक क्लेम दत पो दो पिकलो सो काम लो अलांग तु आसी दांग चाका ना चला सोना लोगार नि बांग के थोंदा मति तेने देता थाइकलो लासी डोन मारली तुम इनिंग पा बिनांग ने ए तुम किरेम चिपुनांग नेला अपोडोला लासी नॉन कोविड-19 आकेसो Abu dong si kivir lo putang ta itung labangso a platform lo labangso a hem lo mai itung program deng lo na la pe laso program pe na bangke laso hem bangke tang te tik a bangke itung rem nang ne la pe ipiji ru nang ne asinon covid-19 abur ki chulo lo tang ta ne head branch of Phanta Chuning ri lo being a organizing secretary in charge hamren nang litung si tame laso first step covid-19 abur ki jutlo lo ta ketcheng si activities a bangke labangso high school of Helen nang tum dedicate lo. Albe dikim sabran ta nang tum nang mithang aphan lo, nang tum mithang ale aphan lo. Lasi anutin ta me mithang po party lo penche mathara labangso apta ki tum kache song ye long nang tum opportunity lo. Jongsi lockdown ke pha isek ta kam ke chengpon ang thekawe pulote lockdown ke pha juddet pen soda ka kache song deng ponji pusi Tirkim KSA sub branch committee ahin pen pangda. Pini ladak Hamren Head Branch asor pustami ladak nang kahum ripen nilitum sub branch asor pustami ladak nitum to an pendak chingrum si labangso school koman tu sikapa tang jima pusi nilitum mangke Tirkimar arat bangke ditum ningduk lo lasilaso school tang titik pulute nilitum kachisong non kirang ji an ke nitum la an so se ing tonte la pen laso school tang titik ke nitum kachisong pan sang se pusi nitum Tirkim sub branch pen sitami arjap khutlo Labangso sai kedeng along KSA Hamren Head Branch Anparta KSA Hamren Regional Committee ahin penta kachesong along chitu donji pualam thelong Pini Tirkim RMSA puthak mai kangni along KSA Hamren Head Branch mai pho Timothy Rongpi Kongchun bang Sona Sengterang KSA Hamren Regional Committee pangrom chun bang Prosonto Ingtipen kachenglok KSA Klembang pho bang phiatum chingrum dunsi lapuan suse kachesong pon thujiaphan lamthi chechak pon Hamren Pendanel Inghi Karbenglong Live Tarabasa Cooperative Society ahemalong Karbi Farmer Association atum patir piponsi Saichotiki arad atumaphan akejoy pen ku akarap kapajer Kedamtang aru ni phai thongke pra ECR ni Pholoni constituency arlo NH36 atawara kongkido Tarabasa Cooperative Society ahemalong Karbi Farmer Association atum patir piponsi Kiduk ke lak perfect Saichotiki arad atumaphan akejoy pen ku akerap ki PSI dengpon ku akerap ki PSI kedeng apor hot KFA asongja tumpen Kowe lapen phengnu pen danglok Pregjam thesere thekumbong asai ko sonse katiki nang jia puthakta cherok tok mate kethan kimum padupon Pinita rabasa long kukero nasai kedeng hot KFA amai phu tingku ingti dunmai phu Robinson Teron Kongchun bang Soron Singh Rongpi KFA Tarabasa aro Abidisar Paritaro mai phu Ronjit Tiso chunbang lokhon hanse tumpen danglok penang am klembang phu tumta chitong dun
News Desk Report Karbi Anglong Live. Non malom so dihina mopan bertain ton panik sinang. Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs, which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting, diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death. Prevention: no treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For more information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790-536892 or 700-280-3658. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Dipu Manja Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong, where you will get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihina mopi puthot bertar jupan thuik lona. Borpathar Police Station ang kangalong honte mimi brown sugar abeha klembang bangke thomatumaphan raikom sai khetum kirika khuruga sai kedeng hot chingnang don check. Borpathar Police Station ang kang Balijan Khana Rongalong Inut Nizamuddin pu abang pu brown sugar abeha klembom pu joy pen berta kelong ateng aru niphai thongkya pra isi arni kang sampor phai hini malom SI Mridul Rudra Paul Japonsi Karagao in charge Arun Kumar Nat lapen klembang atum chelang rapet kirika khuruga sai dengdamlo. Kirika khuruga sai kedeng damahot Lukhimpur Asor Abdul Rahman Asopo Rashidul Ali Dipu Horilal Bosti Longki Ingleng Asopo Jameson Ingleng lapen Nagaland Bokha District Merapani Police Station Ardo Lakhuti pu Asor Chini Sao Asopo Zaranthong atum aphan honte mimi brown sugar pen ingnangdam cheklo. Kachingnang check atum arideng pen tangka suriplikya prapho longpon. Kirika khuruk damhot Balijan Khana Rongalong kedo Nizamuddin abangke kadri puta police atum kachini banthu. News Desk Report Karbi Anglong Live. Corona war pen chedong charkana pora hut abar sai chu NC thengpi kang hua sai klemlo bonta Karbi Anglong pen hojai ahoyalong forest sai khiatum do desang sepen kirika khuruk damhot ongdung kang hua thengpi kineplong lockdown apor hota thengpi kang hua tum thengpi kang hua sai ingtonunde lockdown apor hut se abar sai kimi chu en pen ongdung thengpi kang hua tum Karbi Anglong anam ke so thengpi pabir bomno laso joini Karbi Anglong anam pi kang thaidang jephan arni dingo elo Lapusona por hut bukolia forest sai khiatum ongdung kang hua thengpi neponlong Kachini do natengki bukolia southern range sai phu horinat ronghang japon lensi forest bitung isi aruni phai thongkya pra isi arni Adap prinprelia por hut Karbi Anglong pen hojai district hoy ambari lapen chaudhuri block atalom malom kakuru ka sai kedeng damahot kapatu joy safety inko se prek jamador ke so thengpi longpon
Thithiador pen langdam pulote laso thengpi suri inkoi su se longji pusi forest sai khia tum pen pachini apithu lahai athengpi do an forest soratum methang asa hemalong chevanet lo News report Sarjib Kathar Karbeng Long Live Pinya Adap Abirta ke lapon sekang toneglo do methak me kardom